Reka twizere ko mumeze neza mwese bakunzi ba Minembwe TV aho muherereye hose. Uyu ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu reka tuyahere muri Afrika du Sud. Afrika y'Epfo irajwe inshinga no gukura abasirikare bayo bakomeretse n'imibiri y'abapfuye muri DRC. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Ladan Mapwanya yagaragaje ko kuri ubu ikirebana n'imigwano bagihagaritse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ico bashize imbere ari ugucura imibiri n'abasirikare b'iki gihugu baguye mu ntambara imaze iminsi ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigarutse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ubwo Minisitiri w'Ingabo Angelina Metsi n'abasirikare bayoboye SANDF basobanuriraga komisiyo ishinzwe umutekano n'inteko ishinga amategeko ku bijanye n'intambara imaze iminsi ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahagana saa 10 z'urukerera ku itariki ya 23 mu kwezi kwa mbere 2025 nibwo imigwano hagati y'ihuriro ry'ingabo za RDC n'umutwe witwaje intwaro M23 wayuburiye mu mujyi wa Sake uherereye muri teritware ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imigwano yamaze iminsi irenga 4. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatakarije abasirikare barenga 14 mu cyumweru gishize ubwo imigwano hagati y'ingabo ziri gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 yakomezaga igoma, nibwo abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo bahasize ubuzima. Iyi migwano yasize umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. General Mapwanye yabwiye inteko ishinga amategeko kuri ubu ikihutirwa bari gukora ijoro n'amanywa ari ukugarura mu gihugu imibiri y'abitavye Imana no kugarura abakomerekeye ku rugamba, tutibagiwe n'abamarawi n'abatanzania. Uyu muyobozi yavuze ko bari kwifashisha inzego zitandukanye ngo igikorwa cyo kohereza imibiri y'abapfuye muri Afrika du Sud gikorwe kandi cyihutwe. Yagize ati twagiranye ibiganiro n'umuryango w'abibumbye na MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye no kugarura mu gihugu imibiri y'abapfiriye mu ntambara. Yongeyeho kandi ati twagiranye ibiganiro na SADC binyuze mu munyamabanga mukuru Kaboroni kandi duhora tubibutsa umunsi ku wundi. Icyakora abadepite bakomeje kotsa igitutu abayobozi bababaza uburyo ibi bishoboka ugereranyije n'uko ibintu bihagaze magingo aya. Twibutsa ko ingabo za Afrika y'Epfo SANDF zirenga 1500 zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SADC bugamije kugarura amahoro muri DRC, nubwo abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu bagaragaza ko nta butumwa bw'amahoro izi ngabo zirimo, ahubwo ziri ku nyungu bari kugwanira, ahubwo banasaba ko zacugwa na bwango. Tukivuga kuri Afrika y'Epfo, abadepite basabye Minisitiri w'Ingabo kwegura. Abadepite muri Afrika y'Epfo basabye Minisitiri w'Ingabo Angelina Metsi kwegura we n'umugaba mukuru w'ingabo kubera ko babeshe igihugu mu butumwa abasirikare bagiyemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi babizi neza ko bagiye kwicirwayo. Ingabo za Afrika y'Epfo zagiye kugwana mu burasirazuba bwa RDC binyuze mu butumwa bwa SADC, ariko amakuru akavuga ko zagiye kugwanira inyungu za Perezida Cyril Ramaphosa n'abagize umuryango we bashaka kwagura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Bamamaye mu biganiro Minisitiri w'Ingabo yagiranye n'abadepite ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, yagaragaje ko ingabo zabo zarashweho zitari ziri mu mirwano. Gusa abadepite tibakire neza ubusobanuro bw'uyu muyobozi ubabwiye ibitandukanye n'ibiteganywa n'inyandiko ya SADC yohereje izo ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Depite Karen House wari ubabajwe n'ikinyoma cya Minisitiri yabajije impamvu guverinoma yabeshe abaturage ku butumwa ingabo z'igihugu zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati uwo mudepite yagize ati kuko Minisitiri w'Ingabo na Perezida mwatubeshe ku miterere y'ubutumwa bw'ingabo zacu muri RDC ntabwo zishinzwe kubungabunga amahoro, ziri mu migwano nuko bisobanurwa na SADC. Kubw'iyo mpamvu mwari mubizi ko zigomba kuraswaho, ndetse mwari mubizi ko muri kohereza abasore bacu kuja gupfira muri RDC. Uyu mudepite yongeyeho ati nijyari we Minisitiri nawe mugaba mukuru muzegura, mugomba kwegura uyu munsi, hanyuma se abandi bajenerale bari gukina golde kuri kopire mu gihe abasirikare bacu bari gupfa. Benshi mu badepite basabye ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri RDC zikurwayo kuko impamvu zagiyeyo itumvikanwaho. Minisitiri w'Ingabo ya Afrika y'Epfo yavuze ko nyuma y'ubufasha Minisitiri w'Ingabo mu busobanuro yabahaye yavuze ko nyuma yo gupfusha abasirikare babo 14 ubu bari gukora uburyo bushoboka bwose kugira ngo ingabo zabo zirindwe. Kunda Yohana Dusere, Minembwe TV.